ta atu thelia da theli ta belati zom la ho por khlu ma plo tan ko khata atu ketion ma tu nya ro ba nama da ya ro ling ko khata bi ning hen plo ta ju ge ja khawi sa zo ta amya ko ta tu te nia pling zo ta tharu ta ma tu khwa ta ba rin ba on ko ta mlu hi kha ei chung khyu ne krisa pin he ta na la sa ta ma bi ning lu plo tu te ma kha cha ko zo ju te te ha me bi ning lu chi chi ta tri no za no mo ya ma kha yu mi ya zo ti zo nya ro ta tu thera se yu ta ei chung khyu te se hin pa mi no ko ta hi lu ma zo he ju ke ta kha lu ba su khne buri ta khi te em jo ri be ka na ko le cha pi te me me ka ma khu ton su na le kha chu pa kha zing yu lo obie ba hum jo se ise ne za za jo se ma ka ba lo jo se ye me zo jo kha tha chu ko de na ma pu pu chi e ta zo kha anu jo je ta na me mi u ni ta ri khu ne jo se la ri ta jo me ta ba chi ta che bu ye se chi mo se Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shuje chonje parkazi nami bakku parikom sen. Nami punya dalam satu so lumti ko chante. Yang Krishna ini demokrasi da si betul juga deh. Zongli audio kerja sama juga dah. Ia mana nom hiba, ia mana kerja dia kubovi. Dia tu kita kita demokrasi da si juga deh. Zat kini da si juga dah juga. Mana kalau dah zongli da staff dia, jauh sampai serbetri audio ke biar isi da biar si deh, biar macam dia kah. Global King Dawt betul. Man, I wonder if it's happy.
Thecaw bazot tapelong tunah seberi kita atene nicu apa menjadi te nong babang kun hitam pesan pastor ti jose ahang lo terkesinga kita jose lepas nong hepa nong pak mengketah lo jose amin ceri jadi perintah buat sepempa zo bang kucing le alon apa pendunia terkebal ke abuat sedap jo dek kemhe luhur nimsa nimdua apa kusata na diong cete mai ta na si cho sa yu na ne tene but se chong le he kama ilor he bo ke ne